Wah, orang mau di demo deh kemarin. Harapannya kamera. Basuki Purnama Oye. Pak. Ini Pak Ahok lagi kunjungan. Oh, iya. Kita mendapat bantuan sih, Mas. Oh, iya. Ahok masuk sakral. Sakral diserbu. Allahu Akbar. Burung kok takut, pindahin burung dulu, pindahin burung. Burung takut. Ahok nggak boleh masuk ke Gang Ayub, Ahoknya usir.